Division clear to te in savai in chibai vek ule tunkar chunga longklai district thil thleng langsar zualte hilo clear hawang o Doctors Day Pualin Lairam Motherless Home le Lairam Rescue Center a te chomdol na hlanani Enforcement team in longklai khopui chunga dan lova tuial thei zuaron omle omlawan enfia Assembly Speaker Pulal Rinliana Sailo in Zorin Puito in KMMTTP kung Puisial Mek a enfia District Volleyball Association longklai buat sai season opening tournament sanghi somhi panhi chutwang takazofel ani Tilal biak chungi kani a tuna chanchin kim changzokin Zalen na swal tu nam sipai tekha anzam lova antlom hek lova ramwai hun thim sheum takin Mizoram atuam kara mipuin kantuar na sa in kantlin ta si lova remna kongzo angai ta ani pularin lian sailo Assembly Speaker Kumsang kazakwa samrat paruk June ni somthuma India Sarkar le Mizo National Front MNF ten remna thutlung peace accord antlunfel ni sha jengnana Mizoram kumtin manchin remna ni chu ni ngani khan longklai DC conference hall Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin Liana Sailo hovin man ani Speaker Pularin Liana Sailo chuan remna lemwan na om theina na su sutu te za na chibaya buka zalen na swal tu nam sipai te kha anzam lova antlom hek lova rambai hun thim sheum takin Mizoram atwam kara mipuin kantuar na sa in kantlin ta silava remna kongzo angai ta ani atia remna om theinan ram mipui zong song changralin theitop choa malak ani a remna kan nei hi kan zawaya thora ani ati Speaker chuan remna chuan ra tha achwa chhozela remna lemwan na omna state ramang boxia hian engtin ngem mason na sajok kan nei theyang ti hi ngun taka ngai to angai ani atia abikin longklai district tan kaladan multi modal transit transport project chu ramdin hundom kan na tur poimo tak ani ti in ani tur anga peifel ani thei mai lo chu poyati thu soin mason na ron luang lut tur akhotlai pha ani ati Lai Autonomous District Council Ledisia Chief Executive Member Puvisir Sanga po into soin Mizoram in rem na anei chu chuan om tak zeta peace accord chuan anhulama borak du omlo phubalak na lam hoite shin chwa anei me lo chuan lalpa shat pui rem na ani ti atilang chang hle ani ati Longklaya remna ni manna hian district borsa pu amal Srivastava chuan inlom na thu soin Baptist Church of Mizoram Longklai area a Executive Secretary Reverend Dr. H. Lalthamwanan Hunser amanga Longklai District Information and Public Relations Office in remna ni sanghi somni pani pwala video toy an siam chu clear ho ani a zai thiam zai tingai thlak ni in Additional Deputy Commissioner Pu James Mialung chuan lom thu soin hunakhar ani Pulal denga kaiswai Mizo National Front MNF in March ni khat sang khat zakwa somru paruka India Sarkar laga Mizoram zalen na apwan nuwa Sarkar lai pui chuan Mizoram chu rambuai disturb area apwangin sipai chakna manga MNF tukdol le Mizo nam har tharna borak me mi tumin ma ala a kumsom ni chung zet Mizoram chu rambuai din muna a om nuwa mipui tuarna hi top ani theinan June ni somthum sang khat zakwa somrat paruka India Sarkar le MNF chuan remna thuthlung anziak ta a hemini atanga kumsom thum paruk ralnu vo in thleng hian Mizoram chu India Rama State ranmang berte jingami alanita reng ani Doctors Day Pualin Lairam Motherless Home le Lairam Rescue Center a te chomdol na hlan ani July ni khat zirtop ni kha Indian Medical Association Doctors Day ani a ramchung hmundang terwalin Longklai District a IMA member te chuan luan chhuana in hunan manga Lairam Motherless Home le Lairam Rescue Center a te chomdol na sumfai an hlan Heni Puala hun manna hian Dr. LP Malsoma Chief Medical Officer chuan Doctors Day Pual hian mun sanga Dr. Tele Shisel na lama thoktu te inkara in poton na le in unaw na cha siam se adu thu soin thoho na chatak nei theizel turin kalkhom te chosom ngalani Dr. Bepariasa Medical Superintendent DHL chuan Indian Medical Association Mizoram State Branch atangin heni Puala hun manna tur hian sumfai andon thu soin hemi atang hian Lairam Motherless Home le
Lairam Rescue Center te chom dol na sum fai pek an ni thu soya he ni hian doctors te chu midang te ta na mel som na thlen tu an ni zia in sha chang le tur adu thu soin doctor na chu missionary na ang ani thu le rongbol na nga ya rin om tak le mi te sha thiam na sa jok ne ya midang te ta na luan chwa na tur ani atia dik na le rin om na nen midang te laka be se na siam tu le khonwar eng ni theizel turin kal khom te chu som ani Heni pala HDFC Bank longtlain kek an siam sak e ho na te nein tlaila ma chloi kil ho na an nei ngala Dr. Day pala hun manhi District Hospital longtlaya Dr. Te chuan mangin remchan lo na awangin Christian Hospital le LCMCN Hospital Dr. Te ro antel theilo ani Zirtir tu chu zirlai na pangten an zain an ngai sang le turani chutiang ani lo chuan zirtir tu nitlak ani lo El Daniela EM in charge education primary school LADC Nilai ni June ni samhi pakwa khan PSTA sub headquarters Balpui NG General Conference vai thumna Balpui NG Primary School 3 a nei ani a he hun hi pu El Daniela executive member primary school in kol tu chuan khwalian ni in manpui khwalian pu El Daniela chuan manlai zirtir tu ten zirtir tu din hun anti zom zia thu soin chu zom na chu tun laya a hnyam to hle nia a sha thu le hemi ko nga hian tuna zirtir tu na thokmek te hian mo phurna na sa tak kan ne ni ati na pangmalam hun in nga na ber an ni anga a chalam zonga ngong nei turin kong engki ma phim khur takle nun uluk taka naw pang enkol tur le mangai na tak tak ne na enkol turin zirtir tu te chu acha mani na tho phu lawa hlo la ni te hi aza thla ka ni ati Pudanya la hian PSTA in kompui manpui nuin LADC sub headquarters Balpui NG tlo halin official tenen hunan manghawa education officer mamote achul anga ngai twa sak atum thu sayin forest department ta thoktu te po an thingphun te enkol zui ko nga tha thla lawa ramsiam thazel turin acha ngal bok Puel Danya la hi puzir lan twanga tin the revenue officer le puro reliana circle education officer eastern circle ten an choi o mani Assembly Speaker Pularin Liana Sailoin Zorin Puito in KMMTTP Kong Puisial Mek Fia Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin Liana Sailo Chuan Zirtop ni Khan Ram Dang Ne na insum don ton na kotchwa tur Longtlai District a Zorin Pui chu tlo in Longtlai atanga zo chachwa in Kara Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP Kong Puisial Mek le Myanmar ram chung lama kong lai na tho kalai din mun Fia Speaker Chuan Mizoram Chungbi ka KMMTTP kong puisial mek chu thathokhat ati thu sein napo anzo titi to chu lom om ati thu soya chuti rwala zo chachwa atanga Myanmar kaletwa paletwa kong lai na amwang lutukle tun thlenga malak na mumala omlo chu poyati thu sein thunei tu sang te hne na bo zuiwat atum thu soi tundin huna longtlai atanga zo chachwa inkar KMMTTP kong puisial mek hi na zazela somka paruk point pali tho zo to ni in leiparia do tura leiparuk do zo to ani a leila do zo lo hi mun hi a lo om thung KMMTTP kong pui Mizoram chin hi kumsang hi so matanga tho chan ni in kumin December sang hi som hi pahnia hon man tum ani Zau chachwa atanga kaletwa inkar hi kilometer somli pariat ni in kaletwa atanga paletwa hi kilometer somruk ani thunga henha hi Ministry of External Affairs in Kolnatwaya Engineering Projects India Limited RKRPP JV company ten thokmekin hekong hian Myanmar ram chunga khosom hi pali atan tlangdona tuna hian pilot cutting KM som hi pakhat vel kong siala ni to a Mizoram sarkar kaltlanga na tho ani lo awangin Myanmar ram boy le foreign thil ani na be se angin mason akal chak theilo ani District Volleyball Association Longtlai buat sai season opening tournament sang hi som hi patni chu tluang taka zo fel ani District Volleyball Association Longtlai buat sai season opening tournament sang hi som hi patni June ni som hi pasari atanga veng pui volleyball court ta khel chanchu zirtop ni khan tluang takin zo fel ani he hun hi District Council Sports and Youth Services Officer pu mangai Johanna Longtlai District Sports Committee Shrai Tute Vice Chairman Pusilal mangai ki male Secretary pu Matthews Arladin pu tenan man pui bok
Zirtop nia kharna hunbwa saya DVAL Technical Board Secretary Puvilal Chwanzawan Tournament Report ape katangin tournament a hian mi palama team sompali le mechia lama hian team som anin lana Zirtop nia final khel masajok mechelama Sitlang Pui Volleyball Club chuan Electric Weng Volleyball Club chu set thum biala nein champion ni na anchanga mi palam final a Bazar Weng Volleyball Club chuan College Weng Volleyball Club set thum bial buka nein champion ani bok DVAL season opening tournament sang hi somni pahnia hian mipa men's lama Bazar Weng chu champion ni in mechia women's lama Sitlang Pui Volleyball Club te chu champion ani lomana champion team te hian sumfai thanem tak baka trophy andong tela runners up te hian sumfai thanem tak andong boka mimal loman mipa le hmeichhe hwanga hian wat sai ni bokin trophy andong bok ani kum sang hi somni pahni le sang hi somni pathum CADC budget tan cheng noi sing khat sang khat zathum somli pahni phar ani July ninga khian soiho na le pompuina neitum ani kumin me ni kwa a chakma autonomous district council budget session neya CM ring tok lo na puluta paithak ani wanga budget session le zui thei ani lo hnuwa Zirtop ni khan CADC budget session chu chairman pu Kalikumar tongchongya kai shwai nu hwaya nei ani a chief executive member Buda Lila chakma chuan kumsang hi somni pahni le sang hi somni pathum inkara CADC budget tur rawang man cheng noi sing khat sang khat zathum somli pahni chu hausa aphar kumsang hi somni pahni atanga sang hi somni pathum CADC budget phar ani rwalian CM Buda Lila chakma chuan supplementary demand for grants atana rahman cheng noi sang kha zathum po aphar tel ngala budget a hian cheng noi za somthum pahni singthum sang sari chu chhiatlin khom atanga mutum ani CM Buda Lila chakma chuan inkalpo na kong siam thatte tuilan kor siam le retaining wall siam te zirna in siam thatte pre-primary school zirlai tan uniform le zirlai bu leina turte kutna thok tu te chanpuina turte le golden jubilee lomna atante thildang chakma mi puitana thatur sang te budget a chuan tel ani thuwa soi Zirtop nia CADC budget pharta hi karle thole ni July ninga a hausa soi hawa pompui tu mani enforcement team in longtlai khapui chunga dan lova tuial theizwar ron omle omlo an enfia June ni kwa Longtlai District Magistrate in Longtlai khapui chunga dan lova tuial theizor khap na thupek achwa bol suin nilai ni khan enforcement team chuan Longtlai khapui chunga dan lova petrol le diesel zwar an omle omlo an enfia enforcement team a hian sub Deputy Commissioner Pu H Vanal Biakzawa chu leader ni in Longtlai Police Station officer in charge Legal Metrology Inspector le Food Civil Supplies and Consumer Affairs FCS and CA Inspector te chu member an ni a enforcement team te hian Longtlai AOC Weng le Longtlai Chan Maria te enfian hi kalpui ni in dan lova tuial theizwar man ero an nei lo ani CADC executive member atana rat tharte laklu an ni Thotan ni June ni somni pasari khan 10th chakma autonomous district council CADC pu Buda Lila chakma kai shwai executive committee third tura executive member atana rat tharmi pasari chu CADC art and culture hall Kamalanagar chongte sub divisional officer civil Dr Manesya khai me chho chuan rin omna thotiam tirin alalut CADC executive member third te laklo income hi CADC executive secretary pu Pranit Bikas chakma chuan kai shwain CADC constitution conduct of business etc rules sang hi somni pani rules somni pani sub rule pathumna tlo chana CADC executive member mi pasari ratna sarkar notification June ni somni sang hi somni pani chu achhar chwaka hemin hu hian chongte SDO civil chuan EM atana rat tharmi pasari te hi thu tiam tirin alalut ngal ani 10 CADC chief executive member pu Buda Lila chakma kai shwai executive committee executive member atana laklu te chu pu Durjadan chakma 5 Kamalanagar North MDC constituency pu Mohan chakma 20 Parva constituency P Kusum Lota chakma 2 Boropan Suri constituency pu Ajoy Kumar chakma 8 Udal Thana constituency pu Anil Kanti chakma 4 Bajeshwara constituency pu Uday Tongchongya 12 Mainabab Sura constituency le pu Sanjeev chakma 7 Kamalanagar West constituency te anni
Executive Member Tharte Laklu Anni Nuhian Chief Executive Member Pud Budalila Chakma Chuan Thu Soin Pudurjia Dan Chakma Chu Deputy Chief Executive Member Tan Apwang Ngal Ani Kaushan Thuthar Baptist Church of Mizoram Baptist Mipapol BCM Dinchan Campaign Honnane Ani Mizoram BMP ro rel na in Pastor Bia Shanga BMP Dinchan Campaign ne ni se tia lo rel to bo zuin longtlai area chunga malak chan na turin ni ngani June ni somthum choma dar som pakhat le chan be khan BCM back in bazar longtlai ya BMP Dinchan Campaign hon na hi man ani BMP Dinchan Campaign hon na inkom hi pulian kunga MBMP Vice President in Kai Shwain Reverend H. Lalfakzwalan Devotion hun amanga introduction le welcome speech pu Vanlal Pega Finance Secretary MBMP in ane Pushang Thanzawa Chairman Longtlai Area BMP Coordination Committee hena changin greetings ngai thak ani a Longtlai North Pastor Bia Zaipol Solo Nula Vanlal Chanchai BCM Bazar le BMP kana unit Zaipol te achangin Zai ngai thak ani bok he huna hian upa Dr. Joseph Larin Diga Chongtho Senior Advisor le Reverend Dr. H. Lathamwana ES Longtlai atangte in thucha ngai thak ani a Puro Himliana Secretary Longtlai Area BMP Coordination Committee hena changin report ngai thak ani MBMP atangin pu F Kap Zone Longtlai Area chunga Dinchan campaign sen sawa manturin cheng sing ni ahlan hemin hu hian MBMP President Rongbol tu chongro lu ra chongthu in campaign kick off hun hi aneya BMP Dinchan soirwal na nein pulal zam liana sailo MBMP Executive Committee Member in Kalkhom tele kongshang shanga program hlotlin na ma la tu te chunga lom thu soya hemi zo hian chongchain in khom khar ani BCM in Mission Sunday amangdon July ni thum pathian ni hi Mizoram Baptist Kaushan ni poimo Mission Sunday ani a heni poimo pwal hian twal chung kaushan tina hun man ani ang heni hi kumtin July pathian ni masabera man thin ani a kumina po heni pwal hian Mizoram Baptist Kaushan chuan program siamin kaushan tina hunan mangle do nani Mission Sunday a hian pathian ni jing income le pathian ni zan income ate chanchin tha shil chul na le poimo na lam inzir tir na thucha ngai thak thin ani a pathian ni chonhulama in pol hot na te nein kaushan tamzo ka BCM Mission Rongbol na te clear havin Mission report te ngai thak thin ani bok Mission Department report nung ber June ni somhni panhi sanghi somhni panhi Mission Board meeting report in atar landanin kumsang hi somhni panhi January atanga June ni som panga chung hian ring thar zariat samriat pakhat le kaushan ding thar pariat an oma tundin huna India ram chung Mission Field som pathum le India ram pon hun soma missionary le aram mi thoktu sangkhat za pakwa ten rong an bol mek ani Medical reports District Hospital Longtlai tunkar chunga OPD in entirzat mi zanga som thum pathum admit zat nau pangsom nen mi som thum emergency case tum som sari panga anneya laboratory test sang sang ne zat chanhi som thum pathum ultrasound ti zat pariat mi som ruk pasari in x-ray antia nau pyang som omin nau pang serious step in collide pathni an ombok ani Tungkar chungin District Hospital la operation tum ni nei ni in zaite naw le zaipui tum khatwe ve ani a mithi pali an nei ani Christian Hospital tunkar chung OPD in entirzat mi somkwa panhi emergency case nei zat somni damdo ina naw pang som panhi nen mi som pasari en kolai an oma damdo ina changin mi somni paruk chwa tier an nei ani laboratory a thisen test tum somrat pathum nein ECG ti zat mi pasari le x-ray ti zat mi som panga in an nei bok mi pathum hena vaccine pe kan neya tungkar chungin Christian Hospital a na pyang le mithi an omlawa hethubat sai lai thlengin cabin rak pathum an nei me kani SCMCN Hospital tungkar chunga OPD in entirzat mi zanhi somkwa pariat admit zat na pang pariat nen mi somnga panhi amin casualty case chumza pariat le casualty emergency case chumli an nei bok laboratory test sang sang ti zat zariat somthum panhi ultrasound ti zat somrat panhi x-ray somruk pathum endoscopy ti zat somthum pariat dialysis ti zat pathum ECG ti zat somni pakhat le ha entir mi somnga pakwa an ombok Now pyang paruk omin mi pasari hena vaccine pe kan ni a operation chum som ni pakhat nein zaite naw chunga le zaipui chum som paruk an nei ani tungkar chungin mithi pakhat omin he thupat sai lai thingin cabin rak an nei lo ani POL reports Mizo Fed filling station
Mizo Fat Filling Station a petrol MS hi liter khat cheng somkwa pasari le paisa somsari paruk ni in tungkar chungin lo thleng thara omlawa liter sanga shal chwani in permit pek chwani petrol XP hi liter khat cheng za panhi le paisa somthum pasari ni in tungkar chungin lo thleng thara omlawa liter sang khat chan hi shal chwani in he thuba chai lai thleng chuan petrol XP hi leitur omlo thung diesel HSC liter khat cheng somrat pali le paisa pathum ni in tungkar chungin liter sing khat sang hi lo thleng tharin liter sang thum shal chwani in lir thea simralin pek chwani Mavula filling station he thuba chai lai thleng in Mavula filling station a petrol MS liter khat cheng somkwa pasari le paisa somsari prokani a he thuba chai lai thleng chuan petrol pek chwana khol hi achha ta wangin an pe chwak theilo ani diesel HSD hi liter khat cheng somrat pali le paisa som patni ni in tungkar chungin lo thleng thara omlawa liter za shal chwa ani a permit manga pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a rongbol na gas bur zathum somni panhi lo thlengin commercial gas lo thleng thara om lo thung he thubat sai lai thlengin bethel venga a rongbol na gas hi semmek ni in lo thleng le tura be sei po bethel venga le council venga te sem chunjom tur ni ang tuntin huna a rongbol na gas hi bur khat cheng sang khat za somruk panga ani a commercial gas hi bur khat cheng sang ni za sari somriat ani Khatizong khatungkar chungalongtlai district thilthleng langsar zwal kan clear ho theite chuni e